Father Losius Tamale bwana mukuru wa Nyamirama Parish ni wayebembire kitambo cha misa aha mukoro gwo kuzekiro cya Bikira Maria aha St Joseph's Nyamirama Catholic Parish aho abagorana na batano bagisirwe mukono gumwe. Mugumbe mwesi yenyiri twe Maria tinyino kubiro ngole omukazi kutugiterezo na mushija wawe gumukashesho rukuzo mu kibira okuroda akabazi akuguma ki omushija wa omuga obwire mu kuroda bazo wabiro kwine nyimo kweti hati ni mama ya kozira mu Yesu ya kozira mu yakubiro kushora kukwera mwengwase alinda bakatawe. Abagisurwe basimire mukama ahabo kugarura busya. Naransemerigwe munonga bw'imyaka y'imire mazire mazima ryo mukafire naransemerigwe nyine myaka 28 nyine myaka nkaga ni 2 mazire myaka 15 ndi ntino mukazi ukandi nabana myaka 10 abandi berarandisa dufina na family ya nyabana batukiriza. Father Losius Tamale yagezaho contributinga cyango aha government abo ko abagore 25 n'abantu binji kandi ndatekateka bagitwa bakuzire baraza kugezaho controlling families zabo kugira ngo zibase okurugamwe ubutabanuko. Omugandi Reverend Father Bareke bwana mukuru wa Bahanga Parish omuruhweju naenda bakazi b'abakristo okubecho kureberaho mu makagabo bari kurebera hari Bikira Maria. Ebyabugambira ha mukoro gwo kuzekiro cya Bikira Maria ogubira hari St Kizito omuri Bahanga Parish. Bikira Maria natyo kurebera cy'urundi munongo mukurebera ramaka we na Yosefu bakarebera umwana wabo Yezu kurungi eka yabo n'urugero rwekanungi nicyo kurebera cy'amaka ni intero muhimbo ba mama mugize kugenda bya Bikira Maria murebera ramaka ganyo nahabwe cyo magarage ko nitumanyangwa kabatine ho katokols nahabwe cyo Yesu Kristo akabatara ko basa kwikiriza ngu obuberu kwanyina twahuro mwisho Maria byokobanza bakutugambira ngwigurukiguga bahebeshanduce yendagano konka bagaraka bareba no mukazi wabirarangirira kuzara kandi turi kucumanya munonga ngo Bikira Maria nuwe yakigoho butumorwe omuseji yo kuzara umucunguzi. Abebembezi b'ekereziya basimira abakristo ahabwa amani agabara kutomukombeka ekereziya yabo. Nyamuhango n'umugereba turiya aha roofing stage ningashi aha level yo kushakara ntuburu aho sente zitari nyingi kandi zitari nke miliyoni nka300 mbwe nanye nani nsima ndukurundane sente kutungo buhagizi mu bakristo batahi banje ababurijo n'abandi n'abanywani banje abargenshonda nenshonda kureba mutwabasa gire kitwayongeraho akushakara ikereziye wenanye kinjiro pe Ferdinand kiyanterera tumunwana wanje atiza sima rahanga nanye naje naye twizera no mucyara wanje neka yanje twaronda miliyoni 2 za Uganda twarunda na miliyoni 20 zonka ne sente nke konka kandi tusimira mukama sima abakristo abakureta shiringi 10 shiringi 5 kurango bayombeke kereziya ya mukameji yabasa kumbwire twashomeramo. Gasha kwa Hweza Wilfred na Charles Juliet.